kurya inyama z'imbwa byigeze kubonwa nk'uburyo bwo kongera ingufu mu bihe by'ubuhehere bw'impeshyi muri Koreya, ariko byagiye bigabanuka bisigara mu bantu bakuze no muri za resitora zihariye uko abanyakoreya bagiye bafata imbwa nk'amatungo yo mu ngo, ari nako abanenga uburyo imbwa zicwaga bagiye biyongera. Impirimbanyi zivuga ko imbwa nyinshi zagiye zishyirwa ku mashanyarazi cyangwa se zikamanikwa mu gihe cyo kuzica hashakwa inyama, nubwo abazorora n'abazigurisha bavuga ko hari ibyagezweho mu kuzibaga hagendewe ku bumuntu. Ishyirahamwe ry'abahinzi ryavuze ko guca inyama z'imbwa bizagira ingaruka ku bahinzi 3,500 aborora imbwa kandi bakazibaga kugira ngo abantu bazirye bazahanishwa igifungo kigera ku myaka 3 n'amande angana n'ibihumbi 22,800 by'amadolari. Urugo rumwe muri enye z'abanyakoreya rwari rutunze imbwa mu mwaka wa 2022. Ibi bigaragaza ubwiyongere bwa 16% uhereye muri 2010 nk'uko imibare ya guverinoma bigaragaza.